Don't neglect connections. ntugaye gufatanya Associations n'abantu. are powerful for life significance. Gufatanya ni ibintu by'agaciro mu buzima. Some of you feel like, it's me and God alone, you know. Praise Bamwe the muri Lord. mwe muti njye ndihagije n'Imana You will yanjye suffer. nta muntu nkeneye. Uzababara. And Jesus Yesu grew in stature arakura mu and gaciro in wisdom, no mu bwenge. having favor with God, Afite igikundiro And ku with Mana no mu bantu. not only with God, Ntabwo ari n'Imana but yonyine. also with man. Ahubwo igikundiro no mu There is a bantu. solution you're looking for, Hari igisubizo ukeneye. and it's not in heaven. kidafitwe n'ijuru. It's in the hand of a man. Ahubwo kiri mu kiganza cy'umuntu runaka. Listen to me. Tega amatwi. When man want to hide what is a treasure, precious, Iyo umuntu ashatse kubika icyo aha agaciro, they put in bank vaults babijyana muri banki with passwords on it. bagashyiramo Lock it. amabanga bakabika. That's men. bagakinga. Watch me now. Abo ni Don't get abantu. distracted. Ntega amatwi. But Nturangare. when God want to hide something, Ariko Imana ishatse kugira ikibika, He hide it in people. ikibika mu bantu bayo. That's why the epistle says, Niyo mpamvu ubutumwa buvuga, urwandiko ruvuga we are ngo vessels turi of ibikoresho clay by'ibumba, in which God has ibikoresho put glory. Imana yashyizemo icyubahiro. He hide treasures Yahishe ubutunzi in me and you. muri njye You nawe. become a custodian of what God hid in you. Uhinduka umubitsi w'ibyo Imana yakubitsemo. My question is now, Ikibazo ni iki? what are you a custodian of? Ese uri umubitsi w'iki? Do you know why churches we have issues? Every time somebody open a church, everybody else is complaining. Uzi impamvu amatorero dufite ibibazo? Iteka umuntu yafunguye itorero you abandi know bagira why? ibibazo byinshi mu mitima. Uzi impamvu? Because they don't have a vision. Kuko nta yerekwa bafite. When you have a vision, Iyo ufite iyerekwa, the neighbor can open in the parking lot umuturanyi wawe yafungura itorero muri parikingi and you'll not have a problem. kandi nta kibazo ufite. That's why you can see McDonald's and Burger King in the same parking Niyo lot. mpamvu McDonald na Burger King biturana bifatanye. The vision of McDonald's is Big Mac. Iyerekwa rya McDonald ni Big Mac. Ni Mac nini. The vision of Burger King is Whopper. Ariko iyerekwa rya Burger King ni Whopper. No fight. Nta ntambara. Ntega amatwi neza. Don't miss what I'm going to say. Ibintu bibacike. We've been taught Twigishijwe for years imyaka myinshi by some of twigishijwe. our elders Ababyeyi bacu abadukuriye that if you want to fulfill vision, ngo niba ushaka kugera ku iyerekwa runaka you need discipline. ugomba kugira discipline. It sounds really powerful. Ni birumvikana nk'ibikomeye nibyo. Have discipline. Gira discipline. Wake up in the morning. Byuka mu gitondo. Do your devotion. Kora You need to work amasengesho yawe. Don't waste your time. Jya ku kazi wita igihe. Self-discipline. Kora na discipline. Self-discipline. Kora na I discipline. try it. Narabigerageje. It doesn't work. Ntabwo bikora. Discipline Discipline does not make vision. ntizana iyerekwa. Nikora iyerekwa. Vision Iyerekwa make discipline. niryo rirema discipline. When a person captures vision, Iyo umuntu yakira you don't need to tell him to be disciplined. ntugomba kwigishwa kugira Because discipline. vision controls you. Iyerekwa rirakuyobora. We started 2 days ago Twatangiye iminsi ibiri ishize our leadership training. twiga iby'ubuyobozi. I entitled it Building a Life of Significance. Nabyise ngo ni ukubaka ubuzima budasanzwe cyangwa se bukomeye. Reminding us that we are not here on this planet just to wander. Twibukiranya ko tutari mu isi hano kubaho gusa nko kubaho bibi. But God has saved us Ahubwo ko Imana yadukijije so that we can fulfill His purpose ngo dutunganye intego yayo before we go home. mbere yuko dutaha. I started by giving you a quote from Benjamin Franklin. Natangiye mbabwira imvugo ya Benjamin Franklin He yavuze. said, some people die at 25 and are not buried until 75. Yavuze ngo hari abapfa bafite imyaka 25 ariko ntibashyingurwe kugeza bagejeje 75. This is a very powerful quote Iyi ni imvugo ikomeye because it's calling upon you and I kuko ni ukuguhamagara wowe nanjye to wake up ngo dukanguke and understand kandi dusobanukirwe that this life ko ubu buzima is only one. ari rimwe risa, But yet, ariko we'll give an account dufite aho tuzasobanura to our Creator umuremyi wacu one day. umunsi umwe.
Therefore, we should not live our life like fools. niyo mpamvu tutabaho nk'ibicucu, We should live like wise ahubwo people. tugomba kubaho nk'abanyabwenge. People understand that they have a short and limited time on earth, Abantu basobanuye ko bafite igihe gito kigufi mu isi, and therefore they need to be like a business person bagomba kubaho nk'abantu bari mu mirimo, who invests and expecting a return. bashyira ubutunzi bwabo ahantu ariko hari inyungu. They need to be like farmers Nk'abahinzi cyangwa aborozi who sow seed and expect a harvest. babira imbuto bazi ko bazasarura. They need to be like runners or boxers, as Pastor says, Nk'abirukanka cyangwa se abatera ibipfunsi who amakofe, train not just to participate, bitoza atari ukugira ngo bitoze gusa but to win bisanzwe, and to be rewarded with a crown. ahubwo bagomba gutsinda no guhembwa. This is a wake-up call Kuno kubyuka that our life must count for no eternity. kumenya ko ubuzima bwacu buri hano ku bw'iteka ryose. We don't just come and live and just pass. Ntituza ngo tubeho gusa noneho duhiteho tugende. We don't want to be like a flower that is beautiful in the morning and the evening is disappear and nobody remembers. Dushaka kuba nk'indabyo ziba nziza cyane mu gitondo ariko nimugoroba zikuma zikibagirana. What Benjamin Franklin is trying to communicate, Ibyo Benjamin Franklin yatubwiraga, it is to speak to us clearly by asking the question, what will you be remembered for when you die? tubaza ngo ese uzibuka ute numara gupfa bazakwibuka bate? What is this feel that you were raised by God to be a commander or a representative of heaven? Ese ko wabayeho kugira ngo uzabe representative w'ijuru wabayeho ute? What will you be remembered for? Uzibuka ute? Don't neglect connections. Ntugaye gufatanya Associations are n'abantu. powerful for life significance. Gufatanya ni ibintu by'agaciro mu buzima. Some of you feel like, it's me and God alone, you know. Praise Bamwe the muri Lord. mwe muti njye ndihagije n'Imana You will yanjye suffer. nta muntu nkeneye. Uzababara. And Jesus Yesu grew in stature arakura mu and gaciro in wisdom, no mu bwenge, having favor with God, afite igikundiro And ku with Mana no mu bantu. not only with God, Ntabwo ari n'Imana but yonyine, also with man. ahubwo igikundiro no mu There is a bantu. solution you're looking for, Hari igisubizo and it's not in ukeneye heaven. kidafitwe n'ijuru, It's in the hand of a ahubwo man. kiri mu kiganza cy'umuntu runaka. Listen to me. Ega amatwi. When men want to hide a treasure, Iyo umuntu ashatse guhisha ubutunzi, they put it in bank. abubika muri banki. When man want to hide what is a treasure, precious, Iyo umuntu ashatse kubika icyo aha agaciro, they put in bank vaults babijyana muri banki, with passwords on it. bagashyiramo Lock it. amabanga bakabika. That's men. bagakinga. Watch me now. Abo ni Don't get abantu. distracted. Ntega amatwi. But Nturangare. when God want to hide something, Ariko Imana ishatse kugira ikibika, He hide it in people. ikibika mu bantu bayo. That's why the epistle says, Niyo mpamvu ubutumwa buvuga, urwandiko ruvuga we are ngo vessels turi of ibikoresho clay by'ibumba, in which ibikoresho God has put glory. Imana yashyizemo icyubahiro. He hide treasure Yahishe ubutunzi in me and you. muri njye You nawe. become a custodian of what God hid in you. Uhinduka umubitsi w'iby'Imana yakubitsemo. My question is now, Ikibazo ni iki? what are you a custodian of? Ese uri umubitsi w'iki? Talk about David. Reka mvuge kuri Dawidi. In 1 Samuel 17, Muri Samuel wa mbere 17, he went to visit his brothers. yagiye gusura abavandimwe be, They are on the battlefield, bari ku rugamba but they are hiding in caves. ariko bihishe mu And the young buvumo. boy, 17 years old, shows up on the scene, Agasore k'imyaka 17 karahingutse, bringing the lunch abazana icyo kurya to his brothers. kubo bavukana. And when he was there, Ahageze he saw them hiding in the cave. asanga barihishe mu buvumo. And he said, what's going on here? Ati se nibite? They said, did you just arrive here? Ati se nibwo ukigera ntabwo ubizi? Wait a second. Buretse gato. You will hear the shout of a giant right now. Urumva igihanda And David gisakuza. heard the shout of the giant. Dawidi yumva igihanda. Bring your champion Ngo zana umurwanyi ukomeye that we may wanyu face in the valley. kugira ngo duhurire mu kibaya. Oh, there's so much in this I would like to teach you. Ari cyo nshaka kubigisha muri. In leadership,
nk'ubuyobozi as I'm speaking to you leaders here, ndavugana namwe bayobozi if you don't understand this, nutabisobanukirwa ibi everything you will throw the towel. ikintu cyose You will become uzagihunga overly sensitive. uzaba umuntu woroshye w'imbaraga Where nke people have cyane to walk on eggs around you. abantu bajya bakugenda iruhande I like nk'abagenda to put it simple. hejuru y'amagi I like to put it simple. byoroshye Grow up. kura We must grow up. tugomba gukura It can be about you. ntago ari ibintu byose ari You have wowe to die to byubakiyeho popularity. ugomba gupfa ku You kumenyekana have to die to fame. ugomba gupfa ku kuba ikirangirire You have to die to the applause and the accolade ugomba of man. gupfa ntukomeze gukenera amashyi y'abantu ugomba gukomera amashyi If all you do is to try to please everybody, ibyo ukora niba ari ugushaka guhimbaza You will kunezeza please abantu nobody. bose ntacyo uzageraho so that was our session yesterday on ibyo leadership. nibyo twavuze ejo ku buyobozi Is there not a cause? ese nta mpamvu ihari Is that not a cause? ese You know, si when a impamvu. man has a conviction, iyo umuntu afite kwemezwa mu mutima that conviction will move him to choose his association. uko kwemezwa kunamusunikira ku gutoranya abo bafatanya bari Your conviction for vision will make you choose your library. kwemezwa n'iyerekwa ryawe bituma uhitamo library cyangwa se ibitabo ujya Your gusoma ibyo conviction ari for byo vision will make you choose how to manage your time. kwemezwa n'iyerekwa bigusunikira ku buryo ukoresha igihe cyawe It will neza dictate unto you Biragutegeka. how the values you embrace. bikwigisha indangagaciro ufite izo arizo Vision. yerekwa Vision. yerekwa Proverbs said, 23 says, imigani 23 haravuga without ngo vision, ngo ahatari yerekwa my people what? abantu banjye Help me abantu banjye perish. bararimbuka So we're going to say it together. Katubivuge. Without vision, ahatari yerekwa my people abantu banjye perish. barahona The Hebrew version is this, mu gihe burayo and the King James got it right. ndetse no muri King James Without vision, baravuga ngo ahatari yerekwa the people cast restraint. abantu bahinduka ibyigenge I'll explain that to you later kandi on. bibasobanurire neza mu kanya But we must understand what is the difference between vision and mission. ariko tugomba gusobanukirwa iyerekwa n'imirimo bitandukanira he Sometimes I go to churches rimwe na rimwe njya mu matorero and I like to consult a little bit what they're doing. kandi nkunda kubanza gusobanukirwa ibyo bakora ibyo ari Please byo don't take me wrong, okay? I'm speaking Ntimunyumve nabi. from an open heart. ndavugana n'umutima In most ufunguye. immigrant churches, amatorero menshi they y'abimukira have no understanding of what is vision or what is mission. ntibasobanukirwa It is true. iyerekwa I'm an African, so I'm n'imirimo speaking misiyo icyo ari cyo ndababwira you. nk'umunyafurika nanjye As my brothers. nka mwene data It's very important dusobanukirwa because when you cannot have the clear vision, ko utagize iyerekwa risobanutse you have no reason to exist as a church. nta mpamvu ufite zo kubaho nk'itorero And it's not something you just write on a paper and it look good. kandi ibyo si bya bindi bandika ku rwandiko gusa You ku have rupapuro to gusa ngo bigaragare embody neza the ugomba kuba iryo yerekwa If a vision is too complicated for a child of 5 years old, it is too complicated for anybody. niba iyerekwa ryawe rikomeye cyane ku buryo umwana w'imyaka 5 atarisobanukirwa n'abandi bose rizabagora Sometimes kumva I read vision, I'm like, rimwe na rimwe I'm ndasoma confused, bro. nkavuga nti bite ko I'm not getting ntabisobanukiye it. ibi ni ibiki wanditse ntabwo mbyumva End time revival apostolic. You understand? ambona Apocalyptic amayerekwa end time. y'imyaka y'iminsi ya nyuma y'imperuka I just learned that Phoenix is the 5th biggest city in US. mbaze gusobanukirwa ngo Phoenix niwo mujyi wa 5 munini muri Amerika yose So you probably went sometime downtown ahari wenda wigeze kujya hariya mu mujyi and you see them doing construction. usanga barimo kubaka You see they put a fence around a ground. usanga barazitiye aho bubaka And when you look, iyo witegereje there's no building. nta nyubako It's dirt. ni itaka But they put a fence around. ariko But when you barahazitiye come close to the gate, ariko wakwegera neza aho you will hazitiye see a beautiful poster. ugasanga icyapa gishushanyo mbonera Beautiful cyiza blueprint. cyane cyiza gishushanyije neza You see the cyane building standing on the paper. ukabona inyubako The color, iri ku the rupapuro parking, amabara even where they will plant the trees. aho bazashyira imodoka baparika understand? imodoka byose You remember those things? murabyibuka ibyo bishushanyo mvugaho That is vision. ibyo ni iyerekwa It's not built yet, ntabwo birubakwa but we know what it's going to look like. ariko tuzi uko bizasa n'ibyubakwa
Now, I'm teaching you in the church perspective. ndabigisha mu buryo bw'itorero. But do you have a vision for your own life? Ese ubuzima bwawe ubufite iyerekwa? What about, do you have a vision for your family? Ufite iyerekwa umuryango wawe? It's a finished product. Ni igikorwa cyarangiye. No, you just look at the fence. Reba, It's right there. hari igishushanyo The mbonera. height, Uburebure, the colors, amabara, the trees, ibiti, the parkings, aho bazaparika imodoka. everything is finished. Byose byarasojwe. Until your vision is finished. Kugeza igihe iyerekwa ryawe risojwe. It's like having a baby in your stomach that you have not given birth to yet. Ni nko kugira umwana mu nda utari wabyara. You can lose it anytime. Uwo mwana ashobora kuvamo igihe cyose. Is your vision finished? Ese iyerekwa ryawe You have the full ryarasojwe. blueprint. Ufite igishushanyo mbonera. If you don't have, what are you praying for? Niba se ntaryo ufite n'icyo usengera. So vision, Iyerekwa it is the finished vision, ni product ni igikorwa cyarangiye. of that idea or dream God put in your heart. Finished. Icyo gitekerezo Imana yashyize mu mutima Terminated. wawe. Terminated. Byararangiye. I have a clear vision of my ministry. Mfite iyerekwa rigaragara neza ry'umurimo w'Imana muri. That's why I release all the churches. Niyo mpamvu amatorero yose And last nayaretse. Sunday, I give the keys to the main church that I plan. Icyumweru gishize natanze imfunguzo What are you z'itorero rikuru. Bati ibi ni ibiki ukora? Don't be shocked. Nawe I know the ntimwitanga. vision from the beginning. Jewe mfite iyerekwa kuva mu ntangiriro. When you have vision, Iyo ufite iyerekwa nothing surprises you. nta kigutangaza. Because what is happening, Kuko ibibaho byose you have already seen it. warangije kubibona. It only surprises other people. Bitangaza abandi bo bonyine. Many people Abantu benshi have traded their vision. baguranye iyerekwa. They exchanged it. They traded it. Baraguranye. Because their vision intimidated them. Kubera ko iyerekwa ryabateye ubwoba. Because it looked too small Ryari rito cyane or kuri it bo. looked too big. Cyangwa se wenda ari rinini cyane kuri bo. Number two, Icya kabiri, many people, abantu benshi the devil has hijacked their vision. Satani yibyerekwa ryabo. That's why when they were excited, Niyo mpamvu rimwe bari We're gonna change the world. tuzahindura isi. we're going to build businesses here. Tuzubaka We're going to imirimo build ikomeye. churches. Tuzubaka On amatorero. fire. Bari ku muriro But baka. after 3 years, Ariko imyaka 3 ishize. you know, Urabizi. it's okay to have a small church. You know. Yewe ntacyo bitwaye kugira You itorero don't need to ritoya. plant too many Ntabwo ari churches. ngombwa ko tugira amatorero menshi. You know what? I'm content. Yewe ndanyuzwe. Paul says, Paul aravuga Be ati content. nimunyurwe with little, n'ibike And with more. mufite. Yewe ni byinshi. I have learned to live nize kubaho in poverty mu bukene and in riches. no mu bukire. I told people. Mbwira abantu That's nti, Paul who said. ibyo ni Paul wabivuze n'ibyo. The reason Paul says, Impamvu Paul yabivuze, he said he experienced both. yaravuze ngo byombi yabibayemo. Lack Kubura cyangwa gukena and plenty. na byinshi. So why are you ubutunzi bwe. staying in the lack and you have never enjoyed the plenty and you want to quote this verse? Kuki wishimiye mu bukene warangiza ukavuga amagambo ya Paul yo. This verse is not for you. Ibi ntabwo ari This ibyawe. verse is for people who have been already on both Ibi ni sides. iby'abantu babaye ku mpande They have seen zombi. struggle and seen glory. Babonye kuruha umuruho babona Then they can say, n'icyubahiro. I've tasted both. Babibonye And I'm byombi. okay. Bati nta But we kibazo. are on one side forever. Ariko uri ku ruhande rumwe iteka ryose. So you're getting what vision is now? Murumva iyerekwa icyo ari Did you cyo. get vision now? Murumva iyerekwa. Did you get vision now? Iyerekwa muraryumva. Vision must be finished before you start. Iyerekwa rigomba gusozwa mbere yo I gutangira. will say it again. Vision must be Iyerekwa completed rigomba gusozwa in your heart mu mutima wawe before you start it. mbere y'uko utangira. Do you know why churches we have issues? Every time somebody open a church, everybody else is complaining. Uzi impamvu amatorero dufite ibibazo iteka umuntu yafunguye itorero abandi know bagira why? ibibazo byinshi mu mitima. Uzi impamvu? Because they don't have a vision. Kuko nta yerekwa bafite. When you have a vision, Iyo ufite iyerekwa, the neighbor can open in the parking lot umuturanyi wawe yafungura itorero muri parikingi and you'll not have a problem. kandi nta kibazo ufite. That's why you can see McDonald's and Burger King in the same parking Niyo lot. mpamvu McDonald na Burger King biturana bifatanye. Are you catching me? Uranyumva neza? The vision of McDonald's is Big Mac. Iyerekwa rya McDonald Big Mac ni Mac kanini. The vision of Burger King is Whopper. Ariko iyerekwa rya Burger King ni Whopper. So if I'm a Christian of a Big Mac touch, Niba ni umukristo ukunda Big Mac, I will never go to Burger King. ntabwo nzajya muri Burger King.
But if I'm a Whopper Christian, ariko niba n'umukristo Ah, ukunda glory. wapa I will be at Burger King. So you can be my neighbor. rero Me, I'm twaturana a church, I preach Big Mac. hano mu itorero mvuga It's kuri my Big vision. Mac. niyo yerekwa Only Big Mac people come to me. aba Big Mac nibo bazazi You wanjye guys are Whopper, go there. mwebwe ba wapa mujya This is hariya Burger handi King parking there. mujya muri Burger Here is King iriya McDonald. iyi ni McDonald No fight. nta ntambara Vision. yerekwa No competition. nta higanwa Now, what is mission? ese noneho Are you ready for this one? mission ni iki muri So moni some of you need to go and change your vision and mission of your life. bamwe muri mwe mugomba kugenda mugahindura yerekwa n'imikorere y'ubuzima bwanyu You write the kuko- whole text with like a book. kuko mwarabyanditse biba birebire Confusing. nk'igitabo ntabwo bisobanutse Mission misiyo cyangwa se is what you do imikorere n'ibyo ukora buri munsi to fulfill kugira ngo wuzuze what you know is finished in your heart. cyangwa se utunganye ibyo uzi ko byarangiye mu mutima wawe So we have the building that's already built, right? dufite igishushanyo cy'inyubako yarangiye picture. ku gishushanyo hari But in reality, ariko mu by'ukuri no building. nta nyubako ihari That vision, iryo ni that yerekwa mission, noneho imikorere there is a team hari abantu who runaka come and dug foundation. baza bagatangira bagacukura They are on fondasiyo mission. bari mu mirimo And then after we have concrete people come. harangira hakaza More basukamo concrete. ko ibitaka They are on mission. sima bari Then after we have the people who raise the walls. barangiza hakaza They are bazamura on mission. inkike Then we have the electrical and the plumber come. basoza hakaza bazana They are on mission. And bari they mu keep mirimo. being on mission. baguma mu mirimo They are fulfilling the vision. buzuza basohoza And they iyerekwa keep doing the mission. bakomeza bakora They are ibikorwa building the vision. bubaka iyerekwa So the mission noneho imirimo is what you do n'ibyo ukora based on what you want to achieve. bitewe n'ibyo wifuza kugeraho Vision is powerful. iyerekwa ni imbaraga The glory of any man icyubahiro cy'umuntu wese is to shake hand with your vision. ni uguhuza ibiganza n'iyerekwa rye Meaning you have moved from the realm of the heart bisobanuye uragendera mu mutima by the strength of mission kubera imbaraga to z'umurimo make it a reality. kugira ngo iyerekwa rihinduke So ikintu you can shake gifatika hand with it. kugira ngo urifate uhuze Fulfilled. ibiganza byuzuzwe Is where you have satisfaction. aho niho ugira kunyurwa kuzuye A man who is fulfilled umugabo cyangwa se umudamu wuzuriye cyangwa is se a man who has unyuzwe shaken hand with ni his vision. umugabo cyangwa umugore wahuje ikiganza n'iyerekwa rye I can tell when a person captures vision. ndabisobanukirwa iyo mbonye ko umuntu yakiriye I'll be iyerekwa around you 5 minutes and I know. nabana nawe iminota 5 gusa nkabisobanukirwa Vision, iyerekwa don't miss this. ibintu bigucika Vision iyerekwa simplifies life. ryoroshya ubuzima When a person captures vision, iyo umuntu yakiriye neza his iyerekwa life is simplified. ubuzima bwe buroroha What do you mean? bisobanuye iki Jesus Christ yesu kirisito will have created this microphone. yakabaye yararemye imikoro He didn't. ntiyayiremye He could have created Apple. yakabaye yarakoze He did Apple, not. ntiyabikoze He could have created a car yakabaye yarubatse and a imodoka plane n'indege and he didn't. ntiyabikoze Even though he has the capacity. nubwo yari afite Watch ubushobozi me now and don't miss what I'm going to say. ntega amatwi ibintu bikunyureho You don't do things because you can do it. ntukore ibintu kuko ufite ubushobozi bubikora There's too many people chasing after things because they are good at it. hari abantu benshi biruka inyuma y'ibintu kuko babikora Jesus neza will have Yesu done everything. yakaba yarabikoze byose But he summarized vision. ariko iyerekwa ryari He rivuze muri summarized make vision. iyerekwa ryari rivuze mu And he said, magambo for make this reason, aravuga ngo kubw'iyi the mpamvu Son of Man has come. umwana w'umuntu yaraje What is the reason for which you have been revealed? ni impamvu ki wagaragaye cyangwa waremwe Don't just do things because you can do it. wikora ibintu kuko ubasha kubikora gusa I can do this, I can do this, I can do and nakora ibi nakora ibi nakora you know, you need to follow the places where you can do. ahantu ukorera ni ahantu ugomba kubukorera There is neza too many things you can do. hari ibintu byinshi cyane wakora koko But none of those things fulfill will give you fulfillment. ariko ibyo byose ntabwo ariko bizaguha kunyurwa kuzura Are you capturing something? murumva ibyo mvuga
One day I was so sick I had a stroke. Umunsi umwe nararwaye And I stroke. couldn't talk. Ntakibasha And kuvuga. I began to have a conversation with God. Ntangira kuganiriza I said, Imana. God, Ndavuga Imana. take these legs away. Nkuraho aya maguru. Take my arms. Nkuraho aya But this maboko. mouth, Ariko uyu munwa. if you take this mouth away now, Umunwa n'uwunkuraho. you better just kill me now. Wanyica ahubwo. Because for this reason, Kubwo iri I was born naravutse. to speak counsel. Ngo and mvuge wisdom. ubwenge no That's why I'm kumenya. born. Custodian of revelation. Ubutunzi bw'imibanire. What are you a custodian of? Nicyo ubitse. Sometimes I listen to some young people Rimwe na rimwe ntega serious amatwi abantu abasore and n'inkumi. excited. Baranezerewe. And I'll tell them, Nkababwira nti you have many words. ufite You amagambo have menshi. many words, Ufite amagambo menshi. but you have no voice. Ariko nta jwi. You need few scars Ukeneye inkovu nkeya. so your word can turn into a voice. Kugira ngo ayo magambo ahinduke ijwi. The Bible says Bibiliya iravuga Jesus healed us ngo Yesu yaradukijije by his scars. kubw'inkovu ze Not his n'ibyimba ye. Ntabwo ari imbaraga ze zadukijije. We have a generation that want to be scarless. Dufite abantu muri iyi minsi batashaka They want to suck inkovu. candy all the days of their life. Icyo bifuza ni ukurya ibiryohereye bombo They cannot imyaka yabo go through yose. any challenge. Ntabwo bashaka kugira ikintu gikomeye banyuramo kibagoye. Fire scared them. Umuriro urabatinyisha. And yet they want to be world changers. Batinya umuriro kandi There is no barashaka world guhindura changer isi. without a Nta scar. muntu wahindura isi adafite inkovu. When you see a depressed person, Iyo ubonye umuntu ufite agahinda gakabije is one who has lost vision ni ukubera ko iyerekwa rye yaritaye. because they have no vision of a colorful future. Kuko nta yerekwa ry'ejo hazaza afite. When you capture vision, Iyo wakiriye iyerekwa. Ntega amatwi neza. don't miss what I'm going to say. Ibintu ntibibacike. We've been taught Twigishijwe for years imyaka myinshi by some of our twigishijwe. elders Ababyeyi bacu abadukuriye that if you want to fulfill vision, ngo niba ushaka kugera ku iyerekwa runaka you need discipline. ugomba kugira discipline. It sounds really powerful. Birumvikana nk'ibikomeye nibyo. Have discipline. Gira discipline. Wake up in the morning, Byuka mu gitondo. do your devotion. Kora You need to work amasengesho yawe. Gira Don't akazi. waste your time. Jya ku kazi wita igihe. Self-discipline. Kora na discipline. Self-discipline. Kora na I discipline. try it. It Narabigerageje. doesn't work. Ntabwo bikora. Discipline Discipline does not make vision. ntizana iyerekwa. Nikora iyerekwa. Vision Iyerekwa make discipline. niryo rirema discipline. That one is money you need to give. Ako karakomeye mugomba Did you kukishyurira just say what I just said? amahera. Mwanyumvise neza. Discipline Discipline does not make vision. ntabwo irema iyerekwa. Vision Iyerekwa make discipline. niryo rirema When a discipline. person captures vision, Iyo umuntu yakiriye you don't need to iyerekwa tell him to be disciplined. ntugomba kwigishwa kugira Because discipline. vision controls you. Iyerekwa rirakuyobora. It controls you. Rirakuyobora. Because of vision, Rirakukontorora. Kubera iyerekwa. there are places you can't go anymore. Hari ahantu utakijya. Because of vision, kubera iyerekwa. there are people you can't relate Hari to. abantu utakibana nabo. Because of vision, kubera iyerekwa. it controls you. Rirakukontorora. So I don't need discipline. Rero sinkeneye discipline. If I have vision, niba mfite iyerekwa. I become disciplined. Mba discipline. So discipline is the byproduct of a captured vision. Discipline rero ni ikintu gituruka mu muco w'iyerekwa. Am I speaking? Turumvikana. Very important. Ni ibintu by'agaciro. That's why people beat themselves. Oh, you know, I Niba have to pray in the morning. abantu bararira 3 o'clock prayer. gusenga saa 9 Oh, it z'igitondo. doesn't work. Ntabwo bikora. I really need to. nkeneye kugerageza go to ibindi. exercise. Nkeneye kugera I need to go to a nkirukanka. gym. Nkeneye kujya muri I need to gym. eat better. Nkeneye kurya ibiyo It kurya doesn't work. byiza. Ibyo ntibikora. Capture vision. So stop chasing after discipline, beating up yourself. Rekera rero kwihondagura. It doesn't Wibabaza, uri muri discipline ntabwo You bikora. get disappointed. Ntabwo bikora. Capture vision. Ahubwo akiriyerekwa. And discipline become a byproduct. Discipline izaza ubwari. Praise the Lord, somebody. Yes, ashimwe. Vision.
iyerekwa it make you pay the price. rituma ubasha kwishyura igiciro kubera ibyo wabibye. Not what you're expecting. Ntabwo ari icyo wifuza, What you saw. ahubwo icyo biba. That's what you should expect. Icyo biba nicyo Don't expect what you didn't usarura. see. Ntabwo usarura icyo utabibye. That's why you're frustrated. Niyo mpamvu ugira Because your agahinda. expectations Kubera ko ibyo wifuza kubona are cyangwa collected from people's stories. ushaka ubikura ku nkuru z'abandi. Expect vision. Gira iyerekwa. And you will not be disappointed. Ntabwo uzarushywa n'ubusa. Vision. Yerekwa. It simplifies life. Byoroshya ubuzima. I was talking to a young man one day, Umunsi umwe naganiriye n'umusore and he began to talk to me. atangira kumvugisha. Oh, God gave me a business idea. Imana yampaye umushinga. And at the end, I asked him a question. Nasoje ndamubaza. So what have you done so far? None se muri ibyo byose ni iki wakoze? I haven't started yet, you know. Ntabwo ndatangira, There have been urabizi. too many challenges. Hari ibibazo But I know the byinshi. time is coming soon. Ariko nzi ko igihe kimwe I will start. kizagera nkatangira. I will start. Nzatangira. I will start. Nzatangira. He has a vision, Afite iyerekwa. but the vision doesn't have him. Ariko iyerekwa ntirimufite. He's possessing the vision, Afite iyerekwa. but the vision didn't possess him. Ariko iyerekwa ntirimufite. When vision possesses you, Iyerekwa rigufashe. when vision possesses you, Iyerekwa it rigufite. breaks you free from stagnation. Rigukura mu kuba nk'ikidendezi, mu kuba ahantu hamwe Even if you're a lame, you're going to stand up. Yewe niba uri ikirema, ikimuga urahaguruka. Vision empowers you Iyerekwa riguha imbaraga to begin to do. utangira gukora. All you have is good ideas, bro. Ibyo ufite Not vision. ni amagambo ariko si Just good iyerekwa. ideas. Ni ibitekerezo gusa. Very good ideas. Ibitekerezo byiza cyane. And if I follow those ideas, they are not even yours. Niba nabikurikiranye neza They are- ntabwo ari ibyawe. They are borrowed ideas. Ahubwo ni ibyo watiye. That's why they can wake you up from the Niyo dead. mpamvu bitagukura mu A vision bitotsi. will wake you up from the dead. Iyerekwa rizakuzura mu bapfuye. That's why the Bible says Niyo mpamvu Bibiliya ivuga it was impossible. ngo for death to hold him down. urupfu rumukomeza Yesu. When a man has a vision, Iyo umuntu afite iyerekwa when he's tired, yarushye, the vision carries him. iyerekwa riramuterura. This is strange communication I'm giving you. Izi ni They are imvugo not from this zidasanzwe world. ndabizi, ntabwo ari byo muri iyi si. Very strange. Ntabwo bisanzwe. When a vision carries a man, Iyerekwa riteruye umuntu. for the joy. Hebrews chapter 12 that you read. Abaheburayo 12 For the joy kubw'umunezero that was set before him, wari umushyizwe he imbere, endured yihanganiye the shame. ikimwaro. Until you see the joy, Kugeza ubonye umunezero, you will run away from the shame. uzaba impunzi iteka ryose wirukanka uhunga. When you become aware Ariko iyo usobanukiwe of the final, ukamenya nothing can hold you ibisoza, down. nta kibasha kuguherana, you gain momentum ugira imbaraga, without people clapping hands. nta n'abagukomera amashyi You yewe, rise on your own just by yourself. urihagurukira ku giti cyawe And you begin to move. ugatangira ukagenda. Vision. Iyerekwa, In the realm of vision, mu iyerekwa some visions are proud. amayerekwa amwe aribona, They are proud aribona that God entrusted them to you. Imana yayagushyizemo. Okay, it passed here. Let me talk it again. Reka mbisubiremo neza. There is a place in the spirit Hari ahantu mu buryo bw'umwuka where vision gathers. aho iyerekwa And they rituye, have conversation among them. noneho iyerekwa rikaganira I want ubwaryo you to personify vision. rikiganiriza. Ndagira ngo mbabwire neza ku iyerekwa. And one vision comes. Iyerekwa rimwe rikaza, Thank you, Father, urakoze papa that you gave me to the Apostle Paul.
ko wampaye Apotre Paul. That vision command in the realm of visions. Iryo yerekwa He ritegeka. has authority. Afite ubutegetsi Because the mwiyerekwa. one who is the custodian of the vision, Paul, Kuko Paul nyiri yerekwa has become the vision. yahindutse yerekwa. But there are some vision. Ariko hari amayerekwa amwe They are a shame. amwaje ateye ikimwaro. Because you let them down. Kubera ko warahemukiye. There are no authority in the assembly of visions. Nta mbaraga agira. They can't talk. Ntagira n'ururimi ntavuga. Because you abuse it. Kubera ko You give up on it. warariretse. You let it down. Wateye umugongo. You didn't do anything with it. Ntacyo warimariye. It did not see its glory. Ntago ryabonye ikuzo And icyubahiro therefore it has cyaryo. no word. Niyo mpamvu nta In the realm of jambo vision. rifite mu mayerekwa. Don't make your vision be a shame of you. Iyerekwa ryawe wirihindura ikimwaro cyawe. Don't let your vision be mute. Wireke iyerekwa ryawe rihinduka ikiragi. I have a question for you. Mufitiye ikibazo. If your vision is standing today in the assembly of vision, Uyu munsi iyerekwa ryawe rihagaze mu iteraniro ry'amayerekwa yandi. will it be standing Ese rirahagarara or hiding behind? cyangwa rizihisha inyuma y'ayandi? Think about it. Think about it. Bitekerezeho. People postpone things. They're like, I have no energy. Abantu I have no energy. baravuga ngo nzaba mbikora ikindi gihe nta mbaraga mfite, ndarushye nzaba mbikora ikindi gihe. God. O mana I yanjye, need Prozac. nkeneye Prozac, I have no energy. nkeneye ikinini kuko nta mbaraga mfite. If you have vision, Niba ufite iyerekwa, energy is a byproduct. imbaraga zituruka mu iyerekwa. Vision drives you. Iyerekwa riragutwara. Okay, I'm going to close. Ngiye gusoza. You know, there's a difference between motivating people and vision. Ese uzi ko hari itandukaniro mu gufasha abantu ngo bagire imbaraga no mu iyerekwa? Sometimes we motivate people. Rimwe na rimwe tugomba gushyiramo abantu I'm not imbaraga. motivating you. Ntabwo ndimo kubatera I'm imbaraga. pregnanting you Ndimo ndabatera inda. with vision. Inda yiyerekwa. Strong words. Ndabizi na magambo I don't want to akomeye. motivate you. Ntabwo ndi hano kugira ngo mbakomeze mbahe imbaraga. Motivation Guha imbaraga abantu make you listen. bibatera gutega amatwi, But vision ariko iyerekwa make you hear. ribatera kumva. Many people have been listening to too much motivation. Benshi bateza amatwi ibibatera imbaraga That byinshi meant they are cyane. listening, Ntabwo bisobanuye ko but they don't bumva. hear. Yego barateza amatwi ariko God ntibumva. never told Israel, listen, Israel. Imana ntabwo yigeze ivuga ngo Israheli tega He amatwi. said, hear, O Yaravuze ngo Israel. umva, yewe Israheli, umva, Hear. umva. Those who have an ear, Abafite amatwi let them hear. nibumve. Not listen. Ntabwo ari batega amatwi. What are you going to do about everything you've been learning? Ese ibyo wize byose urabikorera. What are you going to do about it? Iki uri bubikorere? Live right. Baho neza. Don't go where the path may lead. Wijya aho inzira zose ziyobora. Make the path. Wijya mu nzira zose ahubwo And rema lead. inzira uyobore. I'll repeat it. Reka mbisubiremo. Don't go where the path leads. Wijya mu nzira aho zigana, Make the path. iremera inzira, And lead. inzira uyobore.